Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jog Hanyos Rep Youth Council Kibalayo ujo negara apply kam marmar kilalit banyak kendu commissioner and secretary ketenat puli puthi UVJ kuma mantri banyak keren halo kejeng bamyo la jeng samna thepkam kiba pendap ya combine subject hak electricals but electronics ban apply ke post lecturer hapo ke Shillong Government College of Engineering hak kejeng keren bekilar pthai kubor hadi kejeng kendu commissioner and secretary ketenat puli puthi nakaliang jo no hilam ke HYC uba en lang sawian la pentep ketenat puli puthi klakular pan penjelan ke tarik thongkam hadu ka khatwai te una pra arhajar arpusan hak kejeng kapor kino hilam keseng la pen sngawru halo kejeng penslam jong sarkar ban pelat no ya ka bai bam la de scholarship ban nakaliang jong commissioner and secretary ketenat puli puthi UVJ kuma mantri la pentep ka sarkar kan supply no shua ke Christmas Everyday bat ka post advertisement ka bayade bat ketika Shillong Engineering College. Everyday dan limba kenika advertisement men apply direct Oktober. Arja pesan ka ba nakalian juga Meghalaya Education Recruitment Board kalau advertise ki post jeng lecturer hang te apa ka Engineering College. Ka dan lightly kini ki post berkontrib ka lecturer ka Electrical Engineering ke Assistant Professor Civil Engineering bat Assistant Professor Electrical Engineering. Ndrai hang ni pat ka kadau pat ka isu ka bagi wan bakindu kalong ba kidan ki kena ki bala phone yangi ki candidate ki badai ki bapuli hakalan jo ka combined subject kata ka electronics bat ka electrical hendrai haba ki persang ban apply hakani ka post mo ba ka online nakaliang jo ka system kam simla accept ka reject da ka ba ong ba nomor ba hani ra tho satang ki electrical da ka ta ka concern ka jingi layo penyekran ban pancing pensai nomor ba layo ban pensai sa sekretari jong kata education ba ki dan ki kena mo ki belum combine subject kata ka electrical bat ka electronics ko mi kini ki candidate mo de ban sha ban kin apply ban de ban sha ro ban kin tap te nakaliang jong ka department kalau ong ba last year kali RPU trek ini dokumen bah kani kejungi keduk kejungi nakaliang sekretari jong kata education ma da ai ka assurance singi ba ki kena ki bodan ni ka combine subject ki bapuli ha ki recognize university mo ba le ka combine subject hak electronics bat hak electrical kila bat kinong eligible ban apply ya kan ka post lecturer hak hapo ka Shillong Engineering College bat ang skor ban pa ba ya ka last date jinsha kilabu RPU tarik namta kanika namta kini kila teliki post balai hang tei hendrai hadin ka jing keren bat jing tuklar jo ka sang nakaliang jo ka nakalian jo ka education department kalau kular ini bahkan extend ya ka tarik hadu khalwe tarik merka ki kena let's say kinang yo opor sa artayo ban apply kini ki kambat itu ki kena mo ki badan ni kata ka combine subject electronics electrical ban semi kan ka kabu bakin apply thma nomor ba hadin kini ka jing keren nakalian ka department kelai ka assurance ba ki kena kinang eligible dia bayo na macam saya pada ba nak kata kita kena pakai apply ya kata kena hospital jinsha nakaliang ka department mo nakaliang lesin nakaliang ki officer kim simlatip badan kum kata ka subject combined subject mo rai ki kena ki ong kumbaki kumangalong baki dan ki kena ki boleh approach ni ki liyor benikran baki HOD mo hakai hapo ka Shillong Engineering College rai makiru kila jubab ba jinsha namar ka subject kadai kaju ka syllabus kadai kaju kamta kamdan kanu gunu ka jing mo ban sha iki namar ba makiru kilong eligible tadi tang tai daw boleh sigi ki officer ki simtip ba mo ya ka ek ba long lene ka ek ba ja hakan ka course mo tadi halor tak nang ramba nakaliang ka department kam simtip rem taksi din bangi jing kdu jong kasang kilai ka jing pinsai bat kilai ru ka jing kular ba ke nadu ka mentaksi bat hadu ka khadwi tarik ka kelas jet ki khna ki bernya ka combine subject hak electrical bat ke electronics kila ban apply ya kini ki post itu benar semua benar ada ka kini di bulan ka apa ka tenat bakin teknik banyak bahasa bakin pelak kita nu ka advertisement dia si kani along kalak banau lu hadin hubut kami along ni kena nakalian jo kasang ila yo ban ya kran ro bat sekretari jo kata education ilong ba kum kini ki jingja kindi shu banja maraba long nakalian ka department ro ka ban pensai sekitu ki officer ki bakham dan ha ka level ka bakham sapo maraba bon sing officer ji kim tip ha rai namar lada ka jalong gumni na ka por hoi kum hakani ka benta ka bamta ki khna ki bai thu yangi kum ki nongilam chiki si ki wan man approach mo
let's say ka long pat ka jumutai ki sumut pat la dah kiwi ki pos mo ki ba kena ki mi tho inu lani ki menur ban approach inu ki la su ngap no katai ka de ka junduk nang ka bakrau kam tam ki kena semula kasi jungi ma ki bala pendep ki jingpuli beper tengi la kentu yo ya ka penat education ban nang ni skmat kum gini ki jingja ki de su banja bat ki de ban da pensai tik patek bat ban petro ki kenduan haba ki advertise ki ki pos apa ki department sokar lemba penat education kajian kedua jungi kedai halor kementar baki kena ki kini ki bayok scholarship ki kli yang ini kasang nak kapor ba aduk kini senam beladap bat mentar hadin ba kila fun sengi kena ki amang nang yok tang kemba kafas installment tenda ndang la kli mangi mentar ulah tu ngi ba ulah deploy habar ki kena deploy 40% bat ya ka 40% ke barang sak and supply nosian mentar swab Christmas. Kita nak lanjut kau mungkin kena keba su set phone sini nak kapor ke bade scholarship. Hak jing tu jungi ulah kular bahapo jongka sesuai ke Christmas and supply no scholarship. Bar hak bade berkena ke CM scholarship ru long ba yang tu ka nam tak tu scholarship ru hapo ka khasan trik jong bulan Disember insalap man plan no ya barok khoj. Terkumbakan nama ni kena bayar ni scholarship. Am kumbalok mentak mud ba barok kena kelayo lut. Tang baki yo tang 40%. Dari ke 40% pre insa plan no hapo jong hasuan jong Christmas. Kat kum jong ju tri du kunum na. Am kat kum jong ju tu yak tu 40% supply no lut bi barok khoj ta hasuan jong Christmas.